Esuke becer maring pasar ki sekitar jam 7:30 layap bar jujuk anake sekolah inyong mampir pasar. Inyong nakane tuku buncis karo tempe karo muncang karo sledri jere 12.000 bae kiye guys. Ye jujule lawongan miki duit 50-an. Dadi jujule ya 38 jere guys. Lanjut inyong tuku tahu guys 5.000 perak bae guys. Nah inyong lanjut guys tuku lengah guys lawolongane garis sacret nang omah iki jarene regane 18.500 bae guys. Lanjut tuku plastik nggo wadah snack ki nggo wadah tahu brontak 5.500 bae jere ki. Lanjut inyong tuku bakso sabuntel jarene 6.000 perak bae ki guys. Berhubung pacara wis rampung, lah ya nyong balik guys, sak mene akeh iki entong 47.000 bae guys jen.